aniz kitchen jotano no phaika ha जों दिनै थाइचुकनि आइसक्रिम भाइके सनानै आबोनो नायलायनाय तामने हिंके जों जतनो साइमानो ताबो बेलायनो तोनफ्लामानि जरा आ जराओ थाइचुकनि आइसक्रिम रक्सां खांके तेकिसाले खागजांगो आबोन बागै फाइदि जों हातिओ मान थगमा हाइकेनो नगो भाइके आइसक्रिम खलाय साइमानै आबोनो नायलायनाय फाइदि हिंके थाइचुकनि आइसक्रिम सनामनान बागै तामना सकां नायना लायानो Thaichuk nakachangoro thaitang amulni fresh cream nakachangoro 250 ml दूध nakachangoro 250 ml दूध no muthungoi kachang khlaija दूध powder nakachangoro 250 gram tei condensed milk nakachangoro 125 ml phaiding ke chengtabu Thaichuk no rawi mixer grinder peda khlaina laikrana Thaichuk rabaga phaidi tak Thaichuk na cheng mixer grinder ruwi peda khlaina laikrana Chin Thaichuk pedang ba kya phari jengbono bati uti khlaina laikrana Jeng Thaichuk ne peda khlaina ba kya Angoro ko kaisa sanan musungu tomon Thaichuk busuteng ganang hingke bono peda khlaibai sakini bai sakina ni asake sapuro busuteng kari ke saimana Phaiding ke jeng tabu jotana mixer grinder roi bono mix khaina laikrana Mano 2-3 minutes sek sapul naka phari jeng tabono karoi plastic container taina laisinai Chungoma hai plastic container nanai nobar hab maya ja ajaga wachang ta khologoi freezer daire laisinai phari ke jeng tabo plastic container na deep freezer naragai nai harsa ni bagai hayage 7 to 8 hours ni bagai jeng manaraknai Horsa ni ya gulo phaidi jeng tabu sin ice cream na deep freeze ni tiklai laine phaidi ase ke jeng tak sin mango ice cream na plating khlai laisina jeng tabu sin ice cream na scoop bai khoksa hoi sin ice cream glass naragai plating khlai laisina Tabuk sakao almonds roi sajo garisnai Chin ice cream ne plating paikha hangke paithaga ang jotano no kaisa kop sanan mujungo tabu to Thaichuk man thuman joraba jotano nogo khlai chainai di tamne hingke jeng hatini paisa ma haikina nogo bo khlai asama kothok ke saimano te norok tomung ani somung video no chajagai tongkha hangke ani YouTube channel no subscribe khaina ta pokti paithaga jotano no pelekina hambai